Amani kwako tena ndugu yangu. Ni Jules Ndayambaje, mwalimu wa neno la Mungu ambaye yuko mbele zako. Na muda huu nataka tuzungumze juu ya neno ambayo inasema tumikia Mungu vizuri kwenye nafasi yako. Tumikia Mungu vizuri kwenye nafasi yako ili atakapokuhitaji apate kukutumia. Unajua ukisoma ndani ya kitabu cha Ezekieli sura ya 22 mstari wa 27 hadi 30. Ezekiel chapitre 22 verset 30. Pale ile nafasi ni inasema juu ya wakati maovu imeongezeka katika Israeli. Inasema juu ya wakati yenye bako na nyanyasa batu. Inasema juu ya wakati yenye manabii pia bako na tabiria batu uongo. Batu wanatembea maovu lakini abo wanabatabiria mema. Mungu akaona inchi yote imeharibika, bako na mwanga damu zisizo na hatia, maovu ilikuwa imekuwa ya mingi. Asema alafu Mungu akatafuta mtu mwenye atasimama kwa ajili ya kutengeneza boma na kujenga mahali palipobomoka, juu asikuye piga inchi na kuiharibisha kwa laana. Kisha salitafuta mtu akakosekana katika inchi. Kiufupi kitu nataka kwanza ujifunze kwa hii nafasi, usikie kwanza kwa hii nafasi ni kwamba Mungu alitafuta mtu, lakini aliona watu katika inchi wenye wako natenda maovu walikuwa bako, kisha akatafuta mtu akamkosa. Kiufupi ni kusema nini? Mungu akikutafuta ila kutumie, anaangalia kwanza maisha yako iko namna gani, matendo yako iko namna gani. Kiufupi inasemea juu ya maisha ya utakaso. Utakaso njo yenye Mungu anazungumzia hapa mkitabu cha Ezekiel, kwa sababu watu walikuwa lakini njia zao zilikuwa njia za zambi. Watu walikuwa bako lakini maisha yao ilikuwa ni maisha ya zambi. Halafu Mungu ikatuma natafuta mtu mwenye ataombea nchi. Mtu mwenye yeye ni mumoya mwenye haki, ni mumoya mwenye hatembe yake mumabaya, mwenye anaweza ombea nchi. Ule mtu akamkosa wakati yuko na mtafuta juu ya zambi katika inchi. Lakini manabii walikuwa bako, makuhani bako, watu bako, lakini zambi zinabatawala wote. Kisha akatafuta mtu akamkosa. Nataka kukumbuke ndani ya bustani ya Edeni, kisha Adamu kufanya zambi yeye na Eva, Mungu alikuwa iko naita akasema, Adamu uko wapi? Na Adamu alikuwa kiukweli kuna nafasi yake ya kiroho haonekane. Mtu akifanya zambi, mtu akitembea maovu, anakuwa amepoteza nafasi yake mbele ya Mungu, nafasi yenye Mungu anamtafutia kako katika ulimwengu wa roho, anakuwa ameipoteza. Ule mtu ingawa kimwili anaweza kaa anaonekana mhuduma, anaonekana anafanya kazi zake, kiroho anakuwa amepoteza nafasi kwa ajili ya zambi. Ndani ya Ezekieli Mungu akatafuta mtu akamkosa, na ndani ya Mwanzo Mungu akauliza Adamu uko wapi kwa sababu ya zambi. Halafu katika Israeli yako Mungu akatafuta mtu, nani mwenye anaweza intercede kwa aba watu, anaweza intercede juu ya watu, nani anaweza ombea aba watu, nani anaweza enda hubiri aba watu. Ukakosekana na mmoja kwa sababu wote walionekana njia zao ni za mubaya. Pale inchi ilikuwa kaingia mshida. Sasa na wewe nakwambia simama kwa nafasi yako vizuri na Mungu. Maana yake jitenge na maovu, jitenge na zambi ili Mungu anapokuhitaji apate kukutumia. Achana na maovu, usitembee ndani ya zambi. Zambi zinakupotezea nafasi yako. Ukitembea ndani ya zambi, unaweza kuwa mhuduma, unaweza tumika kazi yako ya huduma sana, unaifanya vizuri, lakini zile zambi zako zitakuzuiza kuingia katika ufalme wa mbingu. Zile zambi, hata kama unaweza kuwa mwimbaji, unaweza kuwa mhubiri, unaweza
uko muombaji, unaweza kuwa unafanya huduma fulani katika kanisa, unaweza kuwa hata unatoa na sadaka, lakini kama kuko dhambi zenye uko ndani, ile kazi yako yote itakufa bure. Sawa sawa na kule ndani ya Ezekiel gizi manabii bako, lakini Mungu iko na bakosa. Ile njo itasababisha siku ya mwisho watu wa moya kujipresente mbele ya Yesu na abambie, ondokeni kwangu, siku wajua kamwe. Ile haiko kusema seme hawakutumika, hapana, balitumika kazi, balihubiri kweli, balifanya unabii, baliombea na watu, lakini maisha yabo ya siri, maisha yabo ya katika siri, balikuwa ndani ya zambi ambazo zinajivicha. Ingawa walikuwa ni wahuduma, walikuwa katika zambi zinazojivicha. Kisha na ili kasababisha wapoteze nafasi yao katika ulimwengu wa roho, ikasababisha wakuwe sawa kui nafasi ya Ezekieli ya sura 22 mstari wa 27 mpaka 13, yenye Mungu alitafuta mtu akamkosa kwa sababu ya zambi zenye ziko ndani ya nchi. Mungu akakosa mtu na mumoya. Na weye kama uko natembea mu maovu, ingawa unaweza kuwa unahubiri sana, watu wanakupenda sana, kama uko natembea mu maovu mbele ya Mungu, nafasi yako katika ulimwengu wa roho hakujue. Kama unaweza kuko muombaji sana, unaweza kuko muimbaji sana katika kanisa, kama uko natembea ndani ya maovu, Mungu hakujue. Juu akikutafuta kuna nafasi yako hawezi kukupata. Maandiko nasema nikatafuta mtu mwenye atasimama kwa ajili ya kutengeneza boma na kujenga mahali palipo bomoka, ule mtu nikamkosa, kwa sababu nchi imejaa uovu na manabii wanatabiri uongo. Sasa unatakiwa kwenye nafasi yako, huduma yako, kama unasimama uko naifanya mzuri, kumbuka pia kutakasa maisha yako, kumbuka kujitakasa juu nafasi yako mbele ya Mungu katika ulimwengu wa roho uonekane. Kwa sababu kama unaonekana mbele ya Mungu pia uweze onekana, na kama unaonekana mbele ya watu uweze onekana pia na mbele ya Mungu. Kama unafanya huduma na unatembea mzambi, mbele ya watu unaonekana, lakini mbele ya Mungu hauna nafasi kabisa. Ile nafasi uko nayo mbele ya watu, mbele ya Mungu hauna nayo. Unatakiwa kwanza uache maovu, juu Mungu akikutafuta kuna nafasi yako akupate. Lakini pia kwa wale wenye wanajitenga na zambi, uko watu wanajitenga na maovu, lakini hawatumie karama zenye ziko ndani yao, hawafanye vitu Mungu alibaitia, mambo Mungu alibaitia hawaifanye. Njo ile neno sawa sawa na neno ambayo inaandikwa ndani ya Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 14, 1 Timotheo chapitre 4 verset 14. Paulo iko naambia Timotheo hivi, usikose kutumia ile karama yenye iko ndani yako ambayo ulipewa kwa kuwekewa mikono na wazee. Kiufupi maana yake nini? Paulo alikuwa iko naambia Timotheo kama binawezekana akuwa iko na ile karama ya uevangelista, akuwa iko na ile karama ya kuhubiri, lakini anaiikalisha hata itumikisha ijapo kuwa iko. Nataka nikwambie nini? Vinawezekana Mungu alikuitaka akakufanya mhubiri, akakufanya mwinjilisti, akakufanya labda muombaji, akakufanya muimbaji. Inatakiwa upate nafasi, utengeneze nafasi juu ya kutumika ile karama yako. Ile karama yako uitumike vizuri, njo utapata success, njo utafaulu katika ile karama. Hata kama Mungu alikupatiaka karama, usiwazia sema kama hauitumikishe vitu vitajiletaka, haiko njo vile. Paulo anaambia Timotheo usikose kutumikisha ile karama yenye uko nayo. Sasa na wewe ile karama Mungu alikupatia, eske na wewe uko naitumikisha? Eske uko naifanya gisi vinastahili ile karama, uko naitumikisha kiukweli au uko busy? Kwa wengine vinakutani bachuruzi, iko bize mu buchuruzi, iko ukipe mu buchuruzi. Unakuta mwingine labda ni fundi, iko ukipe mu bufundi, lakini muda kwa ajili ya kazi ya Mungu hana, muda kwa ajili ya kutengeneza karama yake itumie hana. Hata kama uliitwa, jua kama ile karama yako haitakufalia chochote, haitaendeleaka, kwa sababu uliipewa lakini unaikalisha. Paulo
anaambia Timotheo usikose kutumikisha ile karama yenye iko ndani yako. Na mie nakwambia wewe mwenye Mungu alipatia karama akakuita, alikupa karama, usikose kutumikisha ile karama yenye iko ndani yako, yenye ulipewa na Mungu. Usikose kuitumikisha, usiilalishe, usiikalishe. Tumikisha karama yako. Wewe muombaji, tenga muda kwa ajili ya kuomba. Wewe mhubiri, tenga muda kwa ajili ya kuandaa somo na kusoma maandiko na kuombea huduma yako pia ili pate kuendelea. Wewe mwimbaji, tengeneza nafasi, tengeneza sauti yako, jifunze kukompoze na nyimbo. Omba Mungu kwa ajili ya ile karama yako uko naye juu ipate kusonga mbele. Usilalishe karama ambayo Mungu aliiweka ndani yako, usiikalishe fasi moja, kwa sababu kama Mungu anahitaji kutumia ile karama yako atakukosa kwenye huko kuna nafasi yako, na anariskia kuchagula mtu mwingine juu mwenye alichagulaka somewhere naona hafai kwa ile nafasi, kwa sababu hataki kutumikisha vyenye Mungu alimpatiaka. Halafu Timotheo wa pili sura 1 mstari wa 6. De Timothée chapitre 1 verset 6. Paulo iko nakumbusha Timotheo, anamwambia inalomba uchochee ile karama iko ndani yako, uchochee karama iko ndani yako. Kuchochea banachocheaka kuni au moto kumakala, saa inakaribia kuzimika, saa yote unakuwa naongeza makala, unapepula juu isizimike ile moto. Sasa Paulo anaambia Timotheo uchochee ile karama yenye iko ndani yako, uichochee. Karama banaichocheaka, kama hauichochee inaweza na kuzimika. Karama kama hauichochee inaweza zimika. Unaweza bakia ndani ya historia za kusema zamani na sie tulikuwa wahubiri wa nguvu, zamani na sie tulikuwa waimbaji wa nguvu, zamani na sie tulikuwa waombaji wa nguvu. Unaweza bakia katika mahistoire uko naeleza gizi mlikuwa nafanyaka vya Mungu zamani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya karama itakuwa hauichochee, ilishakazimika. Inalomba kuwa nabakia na uko active, karama yako bakie iko active. Juu siwahi kusema zamani tulikuwaka hivi. Ukianza sema zamani tulikuwaka hivi, deja inaonesha kama uko na esheke. Kama zamani ulikuwaka hivi, maana yake hauko tena vile. Karama yako ulishaka izimisha. Naweza kushauri, chochea tena karama yako. Tengeneza zile muda zenye ulikuwaka nazo tena za kuomba juu ya karama yako. Tengeneza zile muda yenye ulikuwaka nayo tena ya kutumikisha karama yako, kwa sababu muda iko nasonga sana. Yesu anakaribia kurudia, na kama kweli muda ya Yesu kurudia enea, kifo pia nayo inakusubiria, na utapana raporo ya vyenye ulikuwa nafanya ya karama Mungu alitia ndani yako, utapana raporo. Sasa chochea ile karama yenye iko ndani yako, ichochee iwake tena, ibaki kwa active. Endelea kuiombea asubuhi, mchana, magharibi. Fanya kitu kwa ajili ya kazi Mungu alikuitia. Kuwa nafanya kitu kwa ajili ya kazi Mungu alikuitia kila siku za maisha yako. Fanya nguvu yako yote, chochea karama yako. Chochea karama yako. Imba wakati moya, omba, tembea mwingine, hubiri watu, tembea kumakanisa, hubiri neno la Mungu kama Mungu alikuita kuwa mwinjilisti. Fanya kitu kila siku ili karama yako ipate kusonga mbele. Usiikalishe, uanze jikalia, ukue tu ukipemo kazi zako, halafu kose na muda ya kufanya pia kazi au ya kutumia kuhuduma au ya kutumia karama yenye Mungu aliweka ndani yako. Jitahidi sana, fanya nguvu yako yote, naombe Mungu akusaidie.